Geni ya bururi ni mokiriria ateti kuma mwena wa mung'ethaniro aria makoretwo magitetia wamurani wa muikariri giti wa IEBC hamwe na makamishna atandatu makiuga mutaratara wa kuba weru IEBC watwarithirio na uma na waragania. Makeria hindi icera riao kuma kaunti-ini ya Nyandarua, ambunge aya ni mateteire thirikari na kuria ateti a mung'ethaniro mahe thirikari hinda niguo gukinyaniria tabarira ngurani cia uthii wa na mbere. Toria Francis Mwangi wa Wawira aratutariria. Ũmũthĩ gĩkundi kĩa ambunge atumia makeria ma 30 magĩtongorio nĩ mũmbunge mũtumia kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua Faith Gitau marokire kaunti-inĩ ya Nyandarua igongona-inĩ rĩa kũhũra njeki ikundi cia atumia kuma matũra-inĩ matiganĩte. Makiarĩria mũingĩ kĩharo-inĩ kĩa heni mwena wa Kinangofu, ambunge aya mahũthĩrire kanya gaka gũtetera thirikari ya Kenya Kwanza, makiuga gũkinyanĩria rĩu bũrũri ũyũ nĩ ũtacũkĩtie makinya ma bata rungu rwa President William Ruto. Kenya ambayo inaongozwa na President mmoja ambaye ni Samuel Ruto, kwa sababu yeye ndio tunataka aunganishe Kenya na vile anaendelea kupita round. Sisi tuwe kama jamii moja wa Kenya ambao tutaendelea kuweka Kenya yetu iende mbele. Basi sisi wote tuendelee kumwombea na tuendelee kumsupport. Wale wanapiga kelele wacha waendelee na kelele. Na sisi tunaendelea na kazi, si ndio? Viongozi tunachagua wafanyie kazi. Serikali tunachagua itufanyie kazi. President tunataka mwenye ambaye anatufanyia kazi. Mimi naomba tupatie President Ruto wetu nafasi aendelee kutufanyia kazi. Ambunge aya nĩ mokĩrĩire ateti na atongoria arĩa makoretwo magĩtetia wamũrani ũrĩa wĩrĩga gũtabanio wa maabitha a kamĩtĩ ya IEBC, makiuga metereire marĩtwa ma arĩa marahĩtũkire mbunge-inĩ nĩguo mamahĩtũkie nĩgetha kamĩtĩ ĩno ĩgĩe na ihinda rĩa kũharĩrĩria gĩthurano. IEBC imeenda through the processes, all the processes, na tumeanza kusikia watu wakisema hati haikwenda the right procedure. Imeenda the right procedure. IEBC, the selection panel is not only qualified, but they did an amazing job, and we finally have proposed chairman and proposed members of the commission. We want to ask the complainers, perennial complainers, to stop complaining and go to the ground. Kiongozi utoka kwa Mungu. Hata malaika akibeba kwa chair wa IEBC na Mungu amesema si wewe. Kwa hivyo tunasema wenye wanapigia IEBC kelele wawache kelele, IEBC ianze kazi, itangaze vacancies, watu wachaguliwe wapate representation. Mateteire tabarĩra itiganĩte cia thirikari iria ikoretwo igĩũkĩrĩrwo nĩ atongoria hamwe na Akenya matiganĩte ta mũbango wa kũrũgamĩrĩra ngarama ya ũrigiti ya SHA, makiuga President na mũbango na meciria mega ma gũkũria bũrũri. Hao wanaongea huko nje, wanaongea hawana mpango. Sisi tunafanya kazi, tumesema kazi kwanza, siasa baadaye. They should stop yapping and go to the ground. They should stop making a lot of useless noise and go to the ground. Ama ni kushindwa wanajua atashindwa na anaanza kupiga mdomo hapa. Mahinyĩrĩirie aikari a Nyandarua kũnyitĩrĩra na kũhoera thirikari ya Kenya Kwanza nĩguo ĩhote gũkinyanĩria ciĩranĩro iria yeranĩire hĩndĩ ĩrĩa methaga ũtongoria, amu maikara kũraihu na thirikari matikũhota kwamũkĩra ũteithio na tabarĩra cia ũkũria. Thiri wa maendeleo ti kũhoaga kanua nĩ gũikara tu thĩinĩ wa thirikari. Serikali kazi yake ni kutufanyia kazi, si ndio? Tunataka barabara, tunataka ama tutaki? Tunataka maji. Tunataka stima, si ndio? Tunataka watoto wetu waende shule, si ndio? Kwa hivyo lazima serikali yenye tulichagua itufanyie kazi, na ndio hii maendeleo mnaona. Mĩario atumia aya nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ kanjũ ya ithĩramu gũkũ bũrũri-inĩ SUPKEM, makiuga watho nĩ warũmĩrĩirwo harĩ kwamũra mũikarĩri gĩtĩ wa kamishina ya IEBC. Handũ-inĩ ya Kameme TV kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.
Mundu mwe ni ekiritwo mukonde gukua riri na wangi eri marahonia nguraro njuru thibitari-ini munene wa Nyeri thutha wa mbathi imwe kugwa itura-ini ria Juakali hwai wa ira. Kuringana na afitha munene wa traffic gitaro-ini kia Mount Kenya Elizabeth Vivi, borithi ni marethana na ndereba wa mbathi iyo uria uretharire thutha wa mutino makimwiciriria no gukorwo aratwarithagia ngari iyo ari muriu. Mwandiki witũ Mathew Ndung'u na riboti ino. Muthenya wa ira mbica ya ngari ino nirihetwo ritwa ria Pakat ni iratindire kinyagio nenda-ini kumana na mutwarithirio muru barabara-ini ya Thika Super Highway yerekeire kaunti-ini ya Nyeri. Ngari ino iri irakuite andu 33 irari thabari-ini yerekeire kirurumo-ini kia mai gĩa Zaina mwena wa Nyeri, no indi magicoka Nairobi hwaĩ wa ira niho iragũire barabara-ini gatagati itura-ini ria Juakali mwena wa Tetu. Kuringana na afitha munene wa traffic gitaro-ini kia Mount Kenya Elizabeth Vivi, gukinyaniria na riu mundu umwe niwe wikiritwo mukonde gukorwo akuite guku no angikihiri magithie na mbere na kwamukirwo urigitani thibitari-ini munene wa Nyeri. One has been fatally injured, two are seriously injured, and the rest are nursing minor injuries in various hospitals within Nyeri County. What we want to clear is the viral communication that several were injured, were killed. That is not true. The right figure is that only one has been killed and the rest are nursing injuries in various hospitals. Vivi ugite ni mambikite mihango ya gwethana na ndereba wa ngari iyo gukirikana ndereba ucio ya gukorwo aramitwarithagia ari murebi. Said driver is still on the run. We are even suspecting he was drunk. That's why he escaped. We've not been able to conduct a test to ascertain the level of alcohol. He was drunk because we are suspecting issues of drunk driving and speeding, because the area that the accident occurred is a very hilly area. So if he was drunk, there is no way he could be able to manage that vehicle. That's why it veered off the road and overhauled. Ihinda-ini riu Vivi ahinyiririe bata wa matereba na athii kwimenyerera mari barabara riri namba ya mitino bururi-ini ithiite na mbere na kuongerereka. We've been urging the drivers on our public roads to drive with caution to avoid reckless and careless driving. That video, that driver was driving carelessly without due care and attention even to other road users. Mwena-ini wa waikari itura riri aria marayoneire mutino ucio kihaneka maugite mbathi iyo iratwarithio na thibidi ya iguru muno. Na hiyo basi ilikuwa na speed sana, ika overtake the corner. Hii barabara ina line na hii ni barabara ya Mau. Hakuna pahali waweza sema ate hii ni corner, hii kuko na line nitaenda pande hii. Hakuna. Walikuwa na hiyo speed. Saida walikuwa akitoka hapo akichukua corner ndio basi ilianguka. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u wa Mbugua. Na hau mwiroreri-ini ho tugukorwo tugikira gaturumo mohoro maitu kwa ihinda riri ni tugukorwo tugicemania nawe oro ringi ona cihanda thaa 3 thiini wa mutamburuko wa mohoro. Kwa ihinda riri tabarira iri gukorwo ikirumirira ni Nditimurano na Maina Kihumo ni thagathagite. Ngai kwendithiria wiroreri mwega. Ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tuguteithanagia na Wangui wa Mwangi mutwathiriri na njira ya Cikogia, na wiroreri mwega.